Mu buzima hari abantu batavuga kenshi ariko igihe cyose izina ryabo rivuzwe abumva bose baratuza kuko riba ryikoreye amateka akomeye. Umwe muri abo yavutse mu muryango woroheje ariko ufite indangagaciro zikomeye, kubaha, gukunda akazi no kutiganda imbere y'ibikomeye. Ku gace gato kazwiho kuba karimo ubukene niho hatangiye gutwikira urumuri ruto rutazibagirana, urumuri rw'umuhungu wagerageje kubaho nk'abandi ariko bikagenda biza kugaragara ko yari yarahawe impano idasanzwe, itari iyo gukinisha gusa umupira w'amaguru ahubwo niyo gusobanukirwa ubuzima ku buryo buhambaye. Uyu mwana muto akiri mu myaka mike yabonekaga nk'utandukanye n'abandi, yari afite ubwitonzi budasanzwe, uburyo bwihariye bwo kureba ibintu n'imyitwarire idasanzwe ku mwana wo mu muryango w'impunzi z'Abarabu bari barimukiye mu Bufaransa. Nyamara hagati y'ubuzima bw'inkwakuzi, ibibazo by'amoko n'inzitizi z'ubukene, yabashije kubaka izina ryamubereye ikimenyetso cy'umuco n'icyubahiro. Ni umunyabigwi muri ruhago y'isi yose muri rusange, ni umuhanga mu gutsinda ibitego, dore yuko atari n'ibitego gusa ahubwo burya ngo no mu kurwana yaje no kugerageza kurwana mu kibuga. Ibyo abenshi batazibagirwa ubwo yateraga umwe mu bakinnyi witwa Materazzi umutwe, abandi bakavuga bati iyo ubonye umuntu uteye umutwe undi ukomeye uhita umwita ngo ni Materazzi cyangwa ngo ni Zidane wateye Materazzi umutwe mu kibuga. Amavu n'amavuko ye: Zinedine Yazid Zidane yavukiye Castellane, agace k'ubukene gaherereye mu mujyi wa Marseille mu Bufaransa ku itariki ya 23 Kamena 1972. Umwana wa nyuma mu bana batanu bavukiye mu muryango w'abanya Algerie bimukiye mu Bufaransa mu myaka y'1950. Se umubyara Ismaïl Zidane yakoraga nk'umuzamu, naho nyina Marika yari umubyeyi witangira urugo kugira ngo rubone imibereho. Ubwana bwe bwabaye ubuzima bwo mu midugudu y'abimukira, aho ubukene, ivangura rishingiye ku moko n'inzitane z'imibereho byari ibisanzwe. Gusa Zinedine Zidane yakuze yifitemo ikintu cyihariye, yakundaga umupira kuva akiri muto. Yajyaga gukina hanze iwabo agataha nijoro, maze yashyika iwabo bakamutunganya cyane, aho yakiniraga n'abandi bana bo mu gace. Uburyo yaramburaga umupira ku birenge bye, ababyeyi n'abaturanyi babonagamo icyizere n'ubuhanga budasanzwe. Uko imyaka yagiye ihita, byabaye ngombwa ko impano ye igaragazwa ndetse akaza gutangira gukina mu makipe y'abato kugeza ubwo yafashwe n'ikipe yitwa AS Cannes ubwo yari afite imyaka 14 gusa y'amavuko. Aha rero muri AS Cannes niho yatangiriye urugendo rwe umupira w'amaguru mu buryo bw'umwuga, nubwo ubuzima bwo kwihanganira ivangura no kwihugura atari ibintu byoroshye. Burya iyo umuntu arimo rimwe na rimwe aratotezwa cyangwa se arimo arageragezwa kubera uburyo yavutse, kubera uburyo yabayeho, bityo bituma n'ibyo akora atabikora neza, ariko yarihanganye kandi akomeza gukina umupira w'amaguru mu buryo budasanzwe, ndetse agenda akomeza kwerekana yuko afite impano ikomeye cyane. Urugendo rw'umunyabigwi Zinedine Zidane rwavuye ku gasozi ka La Castellane, rwatangiye gufata indi ntera ubwo yinjiye muri AS Cannes nk'uko twabikubwiye haruguru ku myaka 14 y'amavuko. Muri ekipe, Zinedine Zidane yagaragaje umuco n'imyitwarire myiza, gukunda gukora no kwihangana. Yari umukinnyi unyaruka cyane mu kibuga, ufite icyerekezo cy'umupira n'amaguru. Yabwiraga ko umupira ibyo ushaka kumva, cyangwa se aribyo bita gutegeka umupira mu kibuga. Yabaye umukinnyi wa mbere ukomeye muri iyo ekipe mu gihe gito, ku buryo mu mwaka w'1992 ikipe yitwa Girondins de Bordeaux yamuguze maze ajya gukinira iyo ekipe. Yatangiye gukina ekipe yitwa Girondins cyangwa se Bordeaux mu mwaka w'1992 kugeza 1996. Muri Bordeaux, Zinedine Zidane yahuye n'abandi bakinnyi b'abahanga nk'uwitwaga Christophe Dugard ndetse n'uwitaga Bexent Lizarazu. Ngira ngo abantu benshi bazi ikipe y'Ubufaransa, umuntu witwa Bexent Lizarazu abenshi ngira ngo muramuzi. Aha niho yatangiye kumenyekana ku rwego mpuzamahanga
umupira we wari umupira uri mu bwenge, ndetse agira uruhare mu itegurwa ry'ibitego byinshi, kuko imbere y'izamu nubwo yabaga atari gutsinda igitego ariko yatangaga icyo bita assist, bityo igitego kikaba kiravutse. Ku myaka 24 Zinedine Zidane yari amaze kuba izina rikomeye mu Bufaransa. Ikipe ya Juventus de Turin yo mu Butaliyane, imwe mu zikomeye ku isi icyo gihe, yaramwegereye maze iramusinyisha mu mwaka w'1996. yakiniye iyi ekipe kugeza mu mwaka wa 2001. Zinedine Zidane yageze itohe nk'umukinnyi wifuzwaga cyane kandi ntiyateye imbere buhoro, ahubwo yahise agenda akomeza kwerekana yuko impano ye ifite agaciro kandi ibyo akora abizi. Mu mwaka wa mbere yegukanye igikombe cya shampiyona ya Serie A mu Butaliyane. Umwaka wakurikiyeho Juventus igeze ku mukino wa nyuma wa Champions League nubwo batsinzwe na Borussia Dortmund. Zidane yarushagaho kumera nk'umuyobozi wo hagati mu kibuga, agakina afite icyizere, amahoro mu mutima n'ubwenge. Umukino we warimo amahoro adasanzwe n'ubwitonzi. Ahangaha iyo bavuga ngo umukino we warimo amahoro, nuko bavuga ngo yakinaga mu kibuga afite ubwitonzi, nubwo rimwe na rimwe bitaba 100%. Yasaga nkaho yandika umuzingo w'ubuhanzi kuri buri gikorwa cy'umupira. Yatwaye ibikombe 2 bya Serie A kuva 96, 97 ndetse n'98, ndetse yatoranijwe nk'umukinnyi w'umwaka i Burayi, ndetse atwara Ballon d'Or mu mwaka wa 1998. Kandi muri uyu mwaka uyu mwuga cyangwa se uyu musore yaje kuba akora amateka mu mupira w'amaguru, kuko Zinedine Zidane yakoze ikintu cyahinduye amateka ye ndetse n'igihugu cye muri rusange cy'Ubufaransa, ubwo Ubufaransa bwegukanaga igikombe cy'isi cyo muri mwaka wa 1998, ndetse Zinedine Zidane n'ikipe ye Rebre baza kwegukana igikombe cy'isi akinira imbere y'abafana i Paris ku kibuga cyitwa Stade de France. Umukino wa nyuma wabaye ku itariki 12 Nyakanga 98, Ubufaransa gutsinda Brazil ibitego 3-0. Zidane atsinda ibitego 2 byose ku mitwe. Uwo munsi yemeje ko yari mu nkingi z'ubuhanga umupira w'isi, cyangwa se ari umwe mu bakinnyi isi icyo gihe yaritezeho kuzaba igikomerezo. Kuva icyo gihe Zidane yahise ahabwa akazina ka Zizou nkuko bakundaga kumwita. Yabaye intwari, umuyobozi, ikirangirire, ndetse aba ikitegererezo ku bana benshi bakomoka mu miryango y'abimukira. Mu mwaka wa 2001 ikipe ya Real Madrid yaje kumubenguka, ndetse aza kwisinyira amasezerano arayikinira kugeza mu mwaka wa 2006. Mu mwaka wa 2001 Zinedine Zidane yaguzwe na Real Madrid ku kayabo katari karigeze kabaho mu mateka y'umupira w'amaguru. Icyo gihe yaguzwe amafaranga agera kuri miliyoni z'amayero 77, bimuha agaciro k'umukinnyi wa mbere uhenze ku isi. Icyo gihe ni nabwo batangiye kugenda bavuga bati uyu mugabo amateka akoze ntagasanzwe, aho ikipe ya Madrid yageranyaga ibyamamare nka Luis Figo, Ronaldo Nazario, David Beckham n'undi bita Roberto Carlos. Abangaba bose n'abanyabigwi bagiye bakinira iyi ekipe mu myaka yo hambere, bityo rero niwe waje kugurwa mu mafaranga menshi kurenza aba bagenzi. Zinedine Zidane yinjiye neza muri Real Madrid, yakomeje kuba umutima w'ikibuga. Ntabwo yakinaga gusa, ahubwo yandikaga umuzingo wa ruhago, agenda kubita amakosa, amacenga, amasantre, bityo abakunzi bakavuga bati uyu mukinnyi rwose niwe twifuzaga muri ruhago yacu yo muri Espagne. Mu mwaka wa 2002 yatsinze igitego cyabaye amateka ku mukino wa UEFA Champions League, batsinda ikipe ya Bayern Leverkusen ibitego 2-1. Igitego cye cyatsinzwe n'ukuguru kw'ibumoso. Umupira wari uvuye ku mukinnyi witwa Roberto Carlos. Yegukanye ibikombe birimo Champions League 2001, 2002, yegukanye igikombe cya La Liga 2002, 2003, yegukanye kandi ikipe igikombe cyitwa Super Coupe cyangwa se Super Copa de l'Espana 2001, 2003, kandi yatwaye UEFA Super Cup muri 2002. Ibi ni imwe mu bikombe uyu munyabigwi yagiye yegukana nyuma yo gusezera
ku ikipe y'igihugu mu mwaka wa 2004. Zidane yasubijwe mu ikipe y'Ubufaransa mu mwaka wa 2005 nyuma y'uko igihugu kititwaraga neza mu mikino y'amajonjora yabaye. Yahise aba kapiteni wayo maze ayigeza kure mu gikombe cy'isi cya 2006 cyabereye mu gihugu cy'Ubudage. Mu mikino yose Zidane yagendaga avuza ubuhuha mu kibuga, yabaga yagucaho ukagira ngo ni umuyaga cyangwa se n'umurabyo uguciyeho. Mu mukino wa nyuma bahuye n'Ubutaliyani yatsinze igitego ku buryo bwa penalty, ndetse ariko aza kuza kuvuga yuko icyo gitego kitamushimishije kubera ko burya ngo yabaga yatsinze ibitego bya penalty ntago yabaga yishimye nk'igitego yaremye cyangwa se igitego bakoze mu kibuga. Nyuma yo guterwa amagambo atisha agaciro na Marco Materazzi, Zidane yamukubise umutwe mu gatuza ahita ahabwa ikarita itukura. Nubwo byashenguye benshi ntabwo byigeze bigabanya igikundiro cye, ahubwo byongereye igitekerezo cy'uko yari umuntu wuzuye w'umuhanga w'umutima ariko kandi ufite ibikomere by'ubuzima bisanzwe. Yasezeye ku mupira nk'umukinnyi nyuma y'iryo rushanwa, ariko amateka yari amaze kuyandika mu buryo butazibagirana. Yaje kujya mu kazi k'ubutoza mu mwaka wa 2016. Zidane yagizwe umutoza mukuru wa Real Madrid nyuma yo gutangira nk'umutoza w'ikipe y'abato yitwa Castilla. Ntabwo bayigeze agaragaza mu myaka 3 yakurikiranye, yegukanye Champions League 3, 2016, 2017 ndetse na 2018, ibintu bitarakorwa n'undi mutoza kuva aya marushanwa yabaho. Yongeye kuyobora Real Madrid kugeza mu mwaka wa 2001, atsindira ikipe ibindi bikombe birimo La Liga, Super Cup, ndetse atanga urugero rw'umuyobozi ucisha make, ufite icyerekezo kandi wubashywe n'abakinnyi. Ubuzima bwe bwite, uyu mugabo Zinedine Zidane, umugabo ufite umuryango, yashakanye n'umugore witwa Veronique Zidane, bafite abana 4, bose ni abahungu, barimo uwitwa Enzo Zidane wakinnye umupira nk'umwuga cyangwa se akaba arimo akina umupira nk'uwabigize umwuga, nubwo adakunda kugaragaza cyane cyangwa se kuba yagaragara cyane mu itangazamakuru. Akunda kwibera mu buzima bworoheje, agatanga umusanzu mu bikorwa by'imibereho myiza ndetse n'ibindi. Kugeza muri mwaka wa 2025 Zinedine Zidane ntaragaruka mu kazi k'ubutoza, ariko ntabwo ari ku ruhande nk'uko byakunze kwandikwa n'ibitangazamakuru, ahugiye mu bikorwa binyuranye by'umuryango, ubucuruzi, ibikorwa by'urukundo ndetse n'imishinga itegurwamo kugaruka kwe mu mupira w'amaguru. Dusubiye inyuma gato, nyuma yuko asezera mu ikipe ya Real Madrid, Zidane yasezeye inshuro ya kabiri ku butoza bwa Real Madrid muri 2021, avuze ko ikipe itazamugaragariza cyangwa se ikipe nta cyizere gihagije irimo kugenda imwereka. Zinedine Zidane yaje kujya mu ikipe ya Paris Saint-Germain, banamwegereye inshuro nyinshi, ariko akavuga ko atifuza gutoza Paris Saint-Germain kuko ari umufaransa uharanira ubumwe ndetse n'icyubahiro, akaba adashaka guhagarara imbere y'abanzi ba Marseille, ndetse akavuga yuko adashobora kwitoza. Ni kenshi bagiye bamwegera, ariko uyu mugabo aza kuza kuvuga yuko rwose adashobora kuba yatoza iyi ekipe. Ngo Paris Saint-Germain yagiye yegera Zinedine Zidane inshuro nyinshi, ariko akavuga ati ntabwo natoza ekipe rimwe na rimwe itumvikana na ekipe ya Marseille, kandi Marseille ni ekipe yandeze. Ni byinshi yagiye atangaza, aravuga ati ndi umufaransa, ntabwo ngomba gutoza ekipe ya Paris Saint-Germain kwako naba ngiye gutoza mukeba w'ikipe yandeze. Ikindi cya uyu mugabo yakunze kuvuga ko inzozi ze zari kugira igihe azayobora ikipe y'Ubufaransa Les Bleus, gusa kugeza uyu mwaka umutoza Didier Deschamps niwe ugifite iyi kipe mu nshingano zo kuba yatoza iyi ekipe. Uyu mugabo Zinedine Zidane ari mu bantu bashora imari ahantu hatandukanye ndetse ku migabane yose itandukanye, agenda anakorana n'ibigo cyangwa se n'ibigo bikora ubutabazi nka UNICEF ndetse n'ibindi bigo byinshi bitanga ubufasha ku batishoboye. Umugabo w'umunyabigwi, ni umugabo w'amateka, ni umugabo wubatse byinshi umupira w'amaguru ku isi ndetse no muri rusange mu gihugu cye cy'Ubufaransa. Ni amateka y'umunyabigwi Zinedine Zidane abenshi mwamenye ku izina rya Aziz. Ushobora kudukurikiye uri ku mugabane w'Uburayi, Amerika, Aziya, Oceania ndetse n'ahandi hose uherereye ku isi, hano muri Afurika iwacu mu Rwanda ndetse n'ahandi.
niba wakunze ibiganiro byacu jya hasi muri comment utubwire uti ibiganiro byanyu nabikunze ariko nifuza ko ubutaha mwambwira kuri kanaka, cyangwa se niba wakunze ibiganiro byacu ushaka kuvuga ngo reka mbabwire ngo niba mwavuze iki n'iki ariko ubutaha mushobora kuba mwakosoramo iki n'iki. Twemera gukosorwa, twemera ibyo mutubwira kuko mwatwumvishe, mwaduteze amatwi. Ikindi wakunze ibiganiro byacu ntugende udakoze like, kuko iyo ukoze like bitwereka ubushishozi ndetse n'urukundo wahaye agaciro k'ibyo twakoze. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, njye mwari kumwe nitwa Eni Yusufu. Hasta la vista, hasta la manyanya. Ciao ciao. Turakunda, Imana ibarinde.